La voilà comment on ici qui fait qui se fait mal bon. Là quand on voit pour la khadima de mona avec la discipline. Amen. Dans ton père on va faire vouloir le pas il était pour rien. Le pas il était pour toi. Là on doit pleurer le pas il était pour toi. Le pas il était pour rien. Ça donne du mot le colosso. Vous savez comment tu l'as? Allez. Ok, t'as du mot on le colosso. Si dit ça on va se passer. Ok, c'est pas ici. Après quand on va regarder de motif. Comment ça va les libérer tout? On te tem muito monte. Que a dumela. O Jesu que morreu. Mesmo tu estava fundo. Que a amorrela. O pilombaca. Já le camorrela. Levou pro luz. Vamos pilombaca. Caso chorar disso. Até que chorar disso que a quarta casa tá na dia. Que a terror pequena, le só que tava no lugar sempre sempre tá bem com a Caso chorar disso. Amém. Let's celebrate. Não vou falar muito mais toca me colher. On va aller à mon que la marque. Et je vais te rappeler là. Attends, sister, on a dit que m'appelle là. On a obéi. So, my sister, we could do the one at the moment. Oh, vous pouvez faire M. Soto. Ma pays, on est. C'est fait libre. Je me rappelle encore où tu l'as payé. Mais non, il s'est libre. Quand il faut. Waouh, on peut le dire, on va dire. D'accord, non, on ne peut pas faire. Oh, quand je me rappelle la salle, elle me rappelle la Chawamani qui voit pour le canton de la Jésus. So que está se Genesis 600, que voit Paul in the name of Jesus. The name of Jesus. Que voit Paul in the name of Jesus. Amen. Amen. Maman, tu m'as dit le soir demain. Tanti ma joie. Oh, tu vois ça la mienne. 2018, 2018, la soirée qui s'en fait. Hey. Avec sa doctrine. Parce que c'est comme ça, on va acheter une année, on va y canner bien parce qu'on est hey. Docteur va récupérer le flot bon. Oh. Alors pourquoi va faire le flot diamant? Non. Avec qui ça opéré? Eh. Quand on va opérer le bas. Qui a bon eh. Ya va bastro. Ya va bastro. Ok. Tu les vois nous les qui a mon père là. Alors on a fait du travail. Ok. Tu le vois ça. Tu vas bastro quand on a le pays. Tapi kita bawa kau kono sama. Aku kono sama. Obat penya ayo, kau beli penya kan. Kembali di penya. Okay. So kiona esa sebisi. Ya left. Okay. So le le to ale kono hata le. Okay. Watu mna ndimo to ofisa. Kema o memi. Kema ipaji. Kabo tuli banga jereki. Akere. Tuna tuna ndo kena o memi. Kina ndimo to ofisa ukabila. Why tu me tabiyo? Ukafika kwa kutoa macho yako na wewe. Kazi la chini. Pampa na wewe. Kazi la chini kwa ndio kitaka follow no ba. Kitaka follow. Kitaka follow mbele mwa hao. The name of Jesus. Otokwa tukaka matamu matama ya sakwenda hapo tuko ofisi. Kazi la chini. Que normalize a prima how calculation. Que normalize a melhor how calculation. Vai por continua um pouco de trabalhar. Vai. Vai. Vamos achar motivo. Perfumo motivo. Ele é a cama. Vamos perfumo. Isso me dá melhor. Perfumo.
Yes.
Amen. What can you be done? Why not buying at the other food? How about the Timor of the college? Why not buying at the bad Sangoni? What want that? My just have become my child now. My child just has become my child somewhere. Amen. How about the matter? Let's go to the honor of God. Amen. You come like a sister man. You go a fellow and we are going to go to the word of God. I'm teaching about faith. Amen. 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 We're going to continue the topic of faith. We're surprised about the wonders happening. Amen. Video camera, video has a small problem, but it's going to be here next week. Amen. Amen. We're going to proceed to faith. We're going to speak about two kinds of faith. Remember that I'm teaching with this book, amen. If you want it, amen. Yes, church, we start something that will benefit you. Amen. When you read the word of God, it changes your life. Let's not be people who only love the oil. Amen. Let's also love the word of God. Okay, so about way right. We also have the ones that are better. Amen. So these books are very important. Let's also learn the word of God. It's not a mistake to buy. But the word of God is above all. Amen. Let's go to the Romans chapter
10 verse 7. Mais foutez média tu mets. Two kinds of faith. Quand allez lui foutez média tu mets. We have two kinds of faith. Pele reta mi foutez mieux. Before we can come to the Car dans on on a tu mets le la bonne na. I want you to know how that faith comes. On a au cas toi là tu mets le droit. How can you receive faith? Amen. I'm gonna play something.